ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat, te serye tayo ita alawas, anapaulwan, mananggun daway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pudno ka di tinadamag ko, nga damanan iborbording mo ako lehiyala. Nakadama ka manan iti dayta? Wan no saan lang kisumbat. Di mon amwan no asino tinang ibaga kanyak. Labid laeng tinang ibagakan ka iti saan nga umno. Saan nga ulbod ti tao anang ibaga kanyak? Mano na babay ti boarding mo? Idi nakaadal da, pinanawan da kamutlaan. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Ulbod ka talaga! Panawan ka man langan. Pumanaw ka! Tadi mo kaya't adenggan ti mading aramid mo! Bianca, naggapo dito'y takit ko kay ti silid nga babangan ta. Agong ungat. Saan tapay ngamin ang nakabayad iti abang? No di ta kano pa'y makabayad intun umay alawas. Aging pakita kanon, tapanawan tanto'y silid ta. Ay, sapay awan ti amok ang maalak kadana ng akwarta. Amok nga awan kwartada. Kasano nga rod daytan? No umalis ta iti boarding house, masapul tamanan ti ang deposit. Kaaduan kat 1 month advance, 1 month deposit. Anya nga rod ti aramidan tangay, papananta. Sayang ti panagadal ta na sumardeng ta. Di mapantagpak pakaasi, nga inton umay abulan ti panagbayad ta. Oo, sige papuskulan tan ti rupa ta. Awan mo't ngaming papananta. Apay nga inawis na kiti parking na ti dakkel a restaurant. Barang adda maban ni itak a sugar daddy. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ngamin nakitak adekot si alumakay. Langa na ti baknang ababaero. Anya kumano kasta? Anya ti aramidam? Kayat ko ti makaadal. Tapno maliklikak ti kinarigat ti biyang. Kat, anya nga rod ti plan-planuam? No makita ta alumugan ti lakay iti kotsena. Kunwari, agpasagidak. Ha? Kasano no masagid kang agpaiso? Saan ko siguro nga ipatay? No ipanak iti ospital, nasayaan. Anya? Kayat mo ti maipan iti ospital? Hay, agmauyong ka ka din. Anday ko. Ala, Miss, nasagid ka kadi. nasagid mo ti gayam ko, sir. Mala, aglugan kayo, tamapantaw iti doktor. Saan samot ang makapag natigayam ko, sir? Jessica, gan na tinasagid mo. Ala, agtinulong tan, taipantay iti doktor. Sige nga rod, sir. Amang ano ang danadangran kan kwa na. Isungarod nga ipantay iti doktor. Ipa-x-ray ta, tapno sigurado. Ala, tulungan na. Nagtulad kan anang ipasagid iti pato mo iti kotse. Nasakit nga rod ti patong ko. Napanandila kay. Napanaki na sa udya, doktor. Ipakita na kano ti resulta ti x-ray. Mataranta ti lakay. Uray lakay tadamat itsura ti loko. Anya ka di ti plano. Di ka maawatan. Barang day ta ti pakabuklan ti aramaap ko. Nulakat kayat na. Pagbalinak a sugar daddy. Ha? Kwartaam? Di kaya't mo asawan? Nulakat i-boarding na. Anya pa ingay. Madiday ta plano. Kasano na da asawa na? Asawa na lata. Saan kumit atagi ko ang ti asawa na? Buludak lang mo. Saan ka di abakat abalasang ti amom ababay? Wen, apay aya? Armom kit di, tabak nang dayjay. No ibagam apagadalan na kay iti kolehiyo. Sigurado, kayat na. Agadalak ko na? Sayang lang ti kinalaing mo. Nagsardang ka nagadal. Gaputagor nung kapay ako nam. Mayat nga tani ma'am, amang tulong kanyak. Nagkapsot kan. Madlaw ko nga adda panagayat kan kati amom. Unang bakit amay dilig kanyak? Sapay, nagado ti kamuro na. Bayampay deta kinabaket kan kamuro. Tinasken, makaturpos ka. Kasla jay linaon ti bulsa na ti almanak. Ano? Mayat sagat ti singasing mo Adda na kaamwa nga agad adalan ti driver mo. Wen, ading ko. Kayat na ti agadal, iso a pinalubusan. Ije ka numat silid mon amat maturog.
Awan dakas na. Tagpada kami mo't anawaya. Kat, mangala ka kadi iti sa bali a driver mo? Amok mati agmaneho. Sa maysa, itulod nak nga umuna iti bigat. Kat sukunan nak iti malam ijay restaurant ko. Driver mo laang idi. Ngamita, driver and lover. Naragsak kami adwa. Awan makunak ka ni Henry. Kaskabsat mo, kayat kalaang nga palagipan. Ubing unay, kandi mo ammo no napudnukan ka. Iti kabayagnan kas driver ko. Diyak pa'y nakita anagaram iti sa bali. Saan mataping mampanaw iti silid na iti asidag ti garahe me. Nya, kumay mo ka di sukunan ti sugar mamim. Hoy, tangiwat mo. Mangag na ka. Ipasubo nak manan. Lalaingam kit di ahut-hutan. Inak man kit di dyan na. Tilay bagbagam. Intun adda makaidanon. Lalaingam alailwen. Tapno makadlaw. Agtal na ka man. Imbag tawan ka duwata ditoy. Nasirib to'y gayim mo. Alangan ba't nga sa uak no adda kadwata? Ay na, nalaing kan. May paspasubo da tao ti raramidam. Ala, mapangkan iti ayan na. Oh, adda ka mo't gaya man, love. Nalpasan ti klase? Uwan, love. Imayak, apa man analpas ti klasik. Tapno makatulong ak man. Si kakit di mat. Adda mo't dagiti waiter kan kusinera dito ay. Tumulong ak nga waiter, no ado ti tao. Adda kan kadayta? Amom, naku na ti kabsat ko, nga amangan kanunulukwan na. Anya? Kasano ka malukon ka? Amangan kanunok, kukwartaan naklaan. Saan pa mapasamak dayta? Napudno ako unay kan ka? Pudno ka di dayta, nga imbagam. Uwan, pudno la unay. Sika lang ti babae iti biyag ko. Umay ka man kit di. Makikiak dita. Awan pagdanagam, kung natigayam ko a doktor. Nasaktan la ang tinasagid ang muscles mo. Apay ngamin asinagid nak, sir. Agbalasiw kami kuma. Sorry, miss. Naira na nga nakinitak ti cellphone ko, taagriring. Mabit lang Tay naggatangan ti agas di ta parmasya ti ospital. Kalpasan na, mapantayo iti kantin. Sige, sikat ti makaam mo, sir. Urayat ti agas, tanasakit ti patong ko. Sige, inakpay nga rod gatangan ti agas. Medyo limitam ti patong mo itay nakita ti nurse. Nagturod ka talaga. Basit lang na ito eh. Barang kumagat iti baniit. Ay, pilya ka talaga. Agkasapulan taon na iti kwarta. Madlaw abak ng tilakay. Ngam kaasimat, nagbalin abik ti ma'am. Ay na, di nakman konsensyaan. Awag ti panagkasapulan da ito eh. Agpraktikal takit di. Siyak gayam ni Macario Douglas, may sa negosyate. Anya ti madaydayaw anagan, dagiti nalalapsat ababalasang. Siyakmat ni Bianca Lico, kolehyala, sir. Siyakmat ni Glenda, kolehiyala akmat laang, sir. Ayun gayam. Apay nga da kayo iti parking lot. Awan sa apat kotse yu ijay. Kuwa ngamin, sir. Kuna ti may sa akaadalan mi, amapan kami ijay. Kaada ngamin aramidan mi. Class project, ngam kastoy matan tinapagteng ko. Anya ka di a class project dayta. Anya ka di da ito ay? Interview? Ay unan niya. Pasensya kayo na. Curious lang amin. Taga-syudad kayo ka di? Akwa, sir, agab-abang kami laang. Nugasta. Itulod kayo nga rod. Kalpasan ti pandangan tayo dito. Tanarigat ti agkumyot. No kayat yu, at the apartment ti gayem ko. At abanga ka, ngampi manaw ti sigod nga gigyan. No kayat yu, da kayon ti agyan. Wa, sir, awan pagbayad mi, naawan pa'y trabaho mi. Amumat, estudyante kami.
Siya timang bayad. Awan kat nga ron tiagiyan. Ano kaya tiyo? Na kayo timang dalos. Ta siya tiag bayad. Agpay susi. Kas na caretaker kami? Wen, ngam ka na yun nagtutimapan iti apartment. Okay, sir. Game. Ang kasanungay dagiti gargaret mi. No problem. Intayo alaen, tadamat lugan ko. Sige, in kayo nga ron naging pake. Taurayan kayo dito isalas. Basit lang magkaditi gamit mi, sir. Okay, urayan kayo. Ang kasano tigayim mo? Marigatan sa matamak na. Sa nabalit ang tulungak, sir. Siyak timang bagkat amang irwar kadagiti maikarga na iti maleta na. Nulakat may kargayon iti maleta o may kubagkatan. Saan mat siguro at tonelada ti kadagsan na? Saan mat, sir? Natong pangalan ti kalikagong mo. Rumbang laang. Tanagsakit ti patong ko anasagid ti lugan ti loko alakay. Ibagbagam day tangam awmat basol na. Inggagaram tinagpadumpar itinagandar alugan. Ay, agtulag ta friend. No asino kadata ti arman na. Agwin latan. Tapno pagbalinan ta a sugar daddy. Kasano no ibaga na live-in? Jack mairusok ti makilive-in itilakay. Saan mat ngagnanayon a relasyon? Inton makalpas na. Goodbye! Ala, panangloko ti kasta, Bianca. Masigurado nga ad asawa na. Imposible nga awan. Ala, umay ka, rumartakit din dito sila. Amangan nung masiguranan nga gururay. Nakadanon tayo ni ti ababangak nga apartment. Asidag 80 town, sir. Dakkel nga apartment. Wen, ala, intay kita anti unag. At dadua siled, kaya nadasalas na. Bukod yu ti kusina, banyo kan CR. Wow, nagmayatan no kasta, sir. Diyan naggapuan mi. Share kami iti kusina. Kastamot tan ti CR. Kasta nga min ti boarding house dagiti estudyante. Duma dito ayan ti apartment ko. Ala, rumor tayo dito yung kotse. Taintay kita anti unag ti apartment. Sige, sir. Bianca, kumpot ka kanya. Numarigatan ka bumaba iti kotse. Napanan dyan lakay. Ngam agsublinto ka no, ta kumustaan na ti kasasaad mo. Sika siguro ti kurso na da dyan lakay. Nagbaligit na, friend. Naka-apartment ta adi na oras. Galanti alakay. Nasakit ti patong ko. Kasanunood na nadangran ato lang mo. Ay, sikan tumat namin. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutang ko mat anong tartaray. Ay na, kaslata mo't labak ng dito yan. Agkasilid talaang nun, tanalawa mo't tisilid. Bay ang tabakante, ti may sa asilen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas kanayon asidiran ni Magda ni Macario nga asawa na gapo iti kinababaero daytoy. Iti sabali a bangir madanagan daglenda ken Bianca. Gaputawan pagbayad da, iti ababangan da asiled. At dasim kan iti panunot ni Bianca. Inggagaran na tinagpadungpar iti kotse ni Macario. Impanmat ni Macario iti ospital. Sana impan ida iti apartment, nga babangan da. Kabayatan na, tapno mo't makaadal ni Henry. Nakirelasyon iti baket abalasang, nga amo na. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas ang napaulwan. Mananggundaway.
Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Saan ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang matamag na. Kabutang kumat ano agtartaray? Ay na, kas tamatbak ng dito yan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo ti silid. Bay anta abakante ti may sa asilin? Apay, saan mo ka di akayak na agkasilid ta? Saan magnaitikas na? Ngam saan ka di amay mayat? No saggay sata iti silin? Naglawa mo't ngamin. Kabutang kung samot agmay-may sa. Loka, anya kumati kabutang mo ngay? Sa bagay. Nagasat ta. Taaddan pagyanan ta libre. Sigurado nga adda kasukat dayto eh. Agsagana ta. Naggapgapuan manen, napan ka man nga tan nagbabae. Apay ay aday tatisang kay bagam. At adaman nga ta nga agbusingar tingiwat mo no aglalaki ak. Ay, anya ti klase matao, di ka pulos maawawatan. Ay, may mayat no kaamam tingiwat mo. Tapno natal na dito'y balay. Makauma ka. Makauma ka kunam, ngaminton adamariknam, masapol naktumatlaan. Anya nga rod di gayat mo inton agsakitak. Mangisang petak iti mga sikaso kanyak. Tapno saan asika akanayon. Buribur ka talaga ti ulok. Sikamot lang timang burburibur iti ulom. No intal nam kuma. O di nasaysaya at bay. Uy, kasla ka bak na nga bro. Di kutse ka pa yun amapan iti pagadalan. Rugyan nakmanan arabakan. Ay, yung ka man mo't mangkita iti karelasyon mo. Awan mo't nga rod makitak abakit-abak nang. Uy, di ka tumanagari. Ha? Ang mga nukilat arumwar ni Brihida iti opisina na. Ha? Kabutang mo ka din ni commander mo? Anya ako mandar ngay bagbagam. Ha? Saan mo't anamandar? Tapno komandar. Ah, anya nga rod nga iti bagak. Lover? Umapal kan samit. Mhm. Ikang kanto iti kortam, loko. Ha? Ay kat mangtad ka nga rodan Tapno mairaw no dakmat. Aguray ka mat tagdiskarte akpay. Kumusta ka? Saan mat una yan anasakit tinadong parse? Ngam, kasano no addan to klase? Nasakit no magnaak. Imbag ata nagsaro no ti Domingo ken holiday. Ako Adain sang pat mo nga adu prutas kan groceries. Umayak to ditoy, no da klase o. Itulod kayo di pagadalan. Namnamaak day taase. Di na kumaawagan iti sir. Anya nga rod ti kayat mo ayawag ko kan ka. Saan tamat nga agkaedad? Tapno awagan kay tinagan mo. Ha? Ako Amuma. Napintas ka, Bianca. Agyaman nak, no napintasak iti matang mo. Uray si kamat, nataer ka. Sanak amang rabrabak. Agpay suti bagbagak. Apay, ti ko nam kadikat mangrabraba kakmat. Nataer ka mat ngagpayso. Kasla na unag ti pampanunot, Makaryo. Na. Apay apati panagpanunot ko kat pagparikutam. Mas daawak ngamin, tanauli magkaita. No anya tinakan mo tanagbaliw sabot ton titigtignay mo. Mabalin ka di nga aguli magkamat. Disturbom ti panagpampanunot ko. Mabalin ka di amaamuan, no anya ti pampanunutam. May papan iti negosyo ti pampanunutek. No kasano nga umado ti ganansya ka. Tapno addamanen, itad mo iti babaim, kasta ka di. Di mo ka di kayat amanayunan ti itad ko kan ka? Nasayaat ko ma, no siyakla ang ti pangpangtadam iti kwartam. Wow! Nagado ang prutas ng groceries. Nangalaam. Insangpet nila kay Makaryo. Anya nga tati kasukat day tingar aramida nila kay Makaryo. Nagparipirip kanya. Amok nga ayat ti kasukat ti amin. Nagparipirip kan ka? Kayat nga roda sa wanday ta, asika ti kayat na. Awan dakas na. Sigurado at tulungan nak nga agadal. Bianca, mabalin ka di ang makipagyanak lata dito apartment. Uray siya kundi para luto, para dalos, kan para laba. Masapul asaan tang agsina. Agayam ta.
Jakmat kaya tiyagmay may sa dito apartment. Kasano no ibaga na nga ag-live-in kayo? Saan ko nga ibilang a live-in? Ta saan kami mat nga agkabalay? Umay laang dito'y apartment no kayat na. Itulog kay di restaurant. Sakbay ang mapanak iti pagadalan. Wen, tanasa papaymat. Tapno saan ka amarigatan. Ikan ka iti kwarta. Tauray ijay kantin ka amangan intol aldaw. Alas 12 ngagpaiso ti dismissal ko. At apay aramidak a homework ko. Sakbay asumroy kakmanan itang nga alauna. Iso nga rod, tapno saan ka amarigatan, ikan ka iti kwarta. Thank you, alab. Nagsingtot ka. Iso nga, ayatan ka. Kasta ti panagayat ko kan ka. No saan ka kumanga agad-adal? Agalay satan. Ay, kwa, oray santa pa yung agkalay sa. Nulakat na pudno tayo titunggal may sa. Mayat daytan, lab. Wan matkit di. Ang may mayat matla ang dagkalay sa. Tapno legal ako nada. Saan nga agpada ti oras ti klase ta? Umuna kang agritira. Idinto ta maudi ak pa iti 30 minutes. At daintad ni Makaryo kanyak a kwarta. Manganta iti kantin inton aldaw. Umuna ak ijay kantin, urayan ka. O sige, orayan nak tungarod ijay At da aramidak a homework ko. Pangururayak to kan ka. Malagip ko man nila kay Makaryo. Galante alakay. Kanayon na ka nga ikan ti kwarta. Idi inawagak iti daddy kat naragsakan. Ninayunan na tiintad na kanyak a kwarta. Talaga? Makunkonsensya ak. Mairan-rano dakmoton iti kinasingpot na. Ay na, papuskulen ta tirupat na. Taagpada taan na uman itirigat. No makaturpos na, makalungaw tamatan. Adda na pintas na babaya sumrek iti kantin. Kasla marigata na magna. Kasla nasakit ti saka na. Inak man tulungan. Need help, miss? Marigatan kan samat. Saan nakit di? Ay, nasagid ngamin ti patong ko. Isa na sakit. Tulungan kang agtugaw iti asidag abakante atugawan. Agyaman na. Aday ta. Agtugaw kan. Siyak ni Henry Diaz. Si kamot ni... Biyang kaliko. Estudyante ka kadimat dito Kwa, uwan. Ano ti sakam? Binangga ti may salugan. Timbag ket di kasaan nga agtartaray ti lugan. Nagragsak kayo mo't ka ni Henry itay bigat iti kantin. Nagtaer a lalaki. Ken makayayo a kasarsarita. Mas makaayayo ka di ngam nila kay Makaryo. Lakay ni Makaryo a para kanyak. Kwarta na laang ti kayat ko kankwana. Ay, makapakonsensya man. Kaasimot sila kay. Awan mabalin ko. Ibagbagak laang ti pudno. Di mo ko na akursonada mo't ni Henry. Ulbudak no ibagak asaan. Iso ti arapaap ko a lalaki. Baknang, nataar, natayang. Ken, nalaing amakirin na ba? Baknang mo't ni Makaryo Baknang ngamlakay. Sa maysa, basit a tao. Saan kaming agbagay? Awan mo, di bakat iti opisina na. Ni bagat mo? Ha? Kunak man no love ti awag mo kan kuana. Love ano, dumdumngag. Bakit? No saan adumdumngag? Ay, loko ka talaga. Egtal na ka man. Sikatin ang durog kanya. Kinayat mo mat. Di ko namkit di. Kayat mo mat. Ngam di mo mat masalabay. No anda kayo itirwar. Egtal na ka man. Sa labayam kay din tayo. Bakit lang aro din? Adapay kamuro na. Ngam adu ti kwarta na iti bangko. Isong araw nga nanusak. Pakasarakak mat nga ta iti uray bakit. No adu lakat ti kwarta na. Timbang kan sakit ti malas mo bro Kabutang na ka ti matrona. Kasano kat saan kamot agwapo. Anya? Unay mat daytan. Madlaw adi ka nakaturog Ada ka di parikot? Adamot nila kay Makaryo idirabi Adda nga paiso. Ngam ni Henry ti adday ti panunot ko. Ay,
nagmayat kat kuman no ni Henry, saan kat ani Macario. Ngam, mapagadal na ka nga tamot ni Henry. Diyan ka mo. Ngam, di ko tiyan matiloko. Ang mga no kabailan naman. Masigurado apagad-adalan dagiti dadakkel na. Alangan mo't apati si kakat pagadalan da. Sa bagay, ngam, among, ay, nainlavakan ko na. Kastoy gayam ti agayat. Kaya't ko makita akanayon. Kunakon kat nga adda ka dito kantin, iti pagadalan. Apay ko manood da. Adda ka di masapol mo? Awan matutang ko kan ka. Tapno sagsag ka anak makita kasingiran. Ay, nakal ti utang mo kanyak. Inutang mo ti pusok. Anya? Kasano ko mati panangutang ko iti puso? Ini, saan ka nakita? Nadadaan sa ti pusok. Ta saan sa amatan ngagpitik. Ngam, ita, nakita ka. Nang rugi man ang ngagpitik. Ayaw tala ka man. Kaya't mo asawan. Natay, ngam nagunga. Diyan ka mo. Basta kasta ti panangiladawan ko. Nalidem ti lubong ko, no di ka makita. Diyak mata mo. No apay anaragsakak, nagsangsangot na. No kasta, agpada tayo ti marikrik na iti tunggal maysa. Nakatangad ka mat iti bubida. Ngam idi kumitaak. Awan mat uray alotiit nga makitak. Ani aya tikit kita am? Kanya nga tatiramidak. Nakayawan ang iti maysa nagpinta sa babae. Estudyante. Nakayawan ka lang ah. Kidayam no masabat mo. Anya? Ang kasano ni lover mo no mamuan na. Day tangarad. Diyak ka mo ti aramidak, Pards. Ang bak na nga taday ta babae, wano saan? Nakita nga danang itulod kan kwa na alakay. Hmm, Inawagan na iti daddy. uy, Siguro, ama na day jay. bak na nga no kasta. Swerte manen bro. Adda na kasagana nga agur-uray kan ka. Ang ano sa anak nga gunay. Amang ano adda makauna. Ay, nagpintas. Adam mo kiti universidad. Nasauda kanyak, nga adda kano kanayon akasinsin-narak ni Henry iti kantin iti pagadalan. Anya, agpayso ka di dayta nga imbagam. Wan, dayta tinaidanon kanyak. Isong agalwad ka. Saan ang mabalinda ito eh? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga ita? Ngam siyak ti tao asaan apaloko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Mananggundaway. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpamarang abak ng nga estudyante ni Henry. Tararamatan na ti kotse ni Brigida, amapan iti pagadalan. Iti sabali abangir, imanugot ni Bianca ang makirelasyon kini Macario, tapno at damang paadal kan kuana. Iti mat pagadalan, nagamamuda Henry kan Bianca. Agpadadaan na in love, iti tunggal maysa. Iti maysang aldaw, indanon ni Lucia kan ni Brigida, nga adda kasinsinnarak ni Henry, iti pagadalan. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Mananggundaway. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Saan ang mabalinda ito eh? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga? Ngam siyak ti tao asaan apalokloko. Ang mga nupod no ti atap ko. Nga aramaten nakalaeng tapno makaadal. No aramidan na ti kasta.
Ibabawik amin dagiti adda iti bagina. Alaak amin akukwak. Saan siguro mat nga agulbot din ang ibaga kanya? Masapul at akwatak dayta nga imbagam. Ading ko. Agannad ka, bro. Adda nakitak akasa sa unilab mo. Eh? Di da mo, adda iti asidag. Anya tinangag mo? Kasla si putan da ka kano. Tadda kasin sinarak mo a babae. Ay, sus, delikado na kasta. Ay, jak pa ila makipagkit-kita ka ni Bianca, nakasta matlaan. Ay, rumbang lang ah. Ang mga nudakas ti mapasamak. Imbaglakit din tanangag mo ti saritaan da. Kunakmutan kan ka. Nalain to'y gayam mo. Agyaman bro ha. Talaga na pudno ka gayem. Agsipaw, ta si kati best friend ko. Hello, Henry. Si kakadida ito'y. Uwan Bianca, may liwak namin. Ngam, saan tapay lang agkikita ha? Apay ka di. Adda ka di parikot. Naamuan ni mami nga da kasinsinara ko iti kantin. Istrikto ngamin. Ang mga no dinaktikan iti allowance ko. Kasta ka di. O sige, saan akong amapan iti kantin? Day talati kayat kung itanong kan ka. Sapay na ko matamawatan na ka. Bye. Bye, Henry. Sino din nakasarita mo iti cellphone mo? Naliday ka mat. Ni Henry, paritan ka ni mami na nga adda kasin narak na iti pagadalan. Kasta ka di? Lipatam nga minan day a Henry. Nila kay makaryulaangan ti ipamaysam. Dumada iti akam iti biyag ko. Ni Henry ti ayan ti ragsak ko. Ngam kaasi mat nila kay makaryo. Apay ko makaasi. Syakit di ati kaasi. Ta iturturod ko ti makirelasyon ken kuana. Tapno laang makaadalak. Kaasi tararamatan para iti financial abanag. Ngam, agsaksakripisyo akmat. Saan ka di arumbang kumaanapudno ka kenkwana? Ta itod na mo ti amin akasapulam. Diyak manam mo. Ngam nalidayak no saan ko makita ni Henry. Adda na kaidanon kanyak, nga adda ka naman itultulod mo iti universidad. Adda ka di rumbang amaamuak. Hadday ta ka manen. Bimusingar manen ti armas mo. Kasla ka nagitlog a manok. Putak. Ipalagip ko ken ka, Makaryo. Amangan no nalipatam. Anya ko matinalipatak. Kukwa ti pamilyami ti imat matunam a negosyo. No mapunuanak ken ka, isina ka, ket ibabawik mo't amin apartem iti kumpanya. Si kagid di mat. Luklukon na kalaang tinangidanon kan ka. Saan apod no nga adda itultulod ko iti universidad? Mano atawon nga inananusan ka. Nga may sapay akam marim. Talaga pagbabawyamon ti amin. Anya ko mati aramidam. Umulog ka dito'y balay nga awan pulos may tugot mo. Ah, Upat laang a pantalon ken kamiseta ti inkamang mo. Ngam narunot dan. Ha! Makaalak-lakayan. At da binilin ko amang sipot ka ni Henry. Ngam awan mat kano ti kasinsin narak na. Sigurado ka? Saan laang kano ana minsan wano namin doa nakita da? Kanaragsak da kano ngagsarsarita. Ngam awan mat na ibaga ti binilin ko amang sipot. Saan nga ta nakadlaw da? Iso asan dan ang nagsinarak? Amangan no naira na laang akaadalan na tinakita da akadwana iti kantin. Jaklam mo? Ngam, apay nga rot aka na yun. Ngam kantin tinagsinarakan da. Saan mo't a hotel? Nabayag basita na di kami nagsinarak ka ni Bianca, pare. Isu ka di akasla da birbiro kam. Uwan nga rod. Nalidem ti lubong ko. Gaputa, sumagmamanungal daw di kam nagkit-kita. Ngam no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Mangkita ak iti seled nga bangak. Kat ije kami ngagkita. Mayat sa dayta ngagpaiso Ti parekot. Pangalak iti dakkel agatad apagabang ko iti desente asiled. Masapol pa'y aya at desente. Amang ano di na mairosok ti mapan iti simple asiled. Kastamat ngamin, dagiti papaknang. Sangsangwam dagiti libro. Ngam sabali tinakaiturungan dagita matam.
Narigat ka di? Kwa, dala dakala parikot. Agkasapulan ti pamilyak iti dakala gatad. Oh, dahi ta ka di ti pakariribukam. Ay, huwag nga rod. Ang sana ka makatulong. Tagad adalak pa imat. Tapno di damot ko na adi ka makatulong. Ikan ka, iti-itad mo kadakwada. Ang love. Saan mapagrabangan dahi ta? Apay kit din asaan. Tulong ko iti pamilyam. Sika talaga tintin nagtilangit. Akas anghel at tumulong no adda pa karigatak, love. I love you. Ay ayaten kamot unay. Iso nga aramidak dagitoy, Henry. Nene. Unay mo't daytan nga isim mo. Tumanon mo't tan itilapayag mo. Anya ti makagapo. Ada ka di amom adisente asilid nga abangan? Nene. Adan samot na diskitar mo a kwarta. Di mo damagan. Intaman kit di kita iti abangan asilid. Anya nga iti ipakadak ka nilaw mo. Ibaga akadwanak amapan ije lugar tayo. Una. Ala, inta agberok iti silid nga rod. Ang magura ka. Umanugot nga ta ni Bianca, ama kisinarak iti mabirokam asilid. Masigurado ka, takanayon kami nga agchat. Mailiw kano kanya. Henry, nakitam day ta nakapaskil iti gate. Aywan, adang agpeso. Intaman kitaan. Masigurado kami dyan nangina. Tanapintas apasdag. Kabarbaro pa'y. Adbansak, tapno saan ko ang magasto ti kwartang igam ko. Aya. Kasanon, maibusan ka. Makamuditan. Adalakit pangipapasan mi kanibiyang ka iti iliw mi iti tunggal maysa. Ayusin. Saan nga taam-amuan ni love mo dahito yung aramidam? Saan kami mat ngagtip-tipon dito ya? Agsinara kami lang mata. Oh, Una, kasanon wag sikog ni Bianca. Paran anak ka diti ubing, tapara o awir mat tibak-bakit? tal na ka man. Tila sasawa mo, pards. Awan papanan na, no di kasta. Hello, Henry. Nabayag basitan adita nagkita. Adak dito Blue House iti San Juan Street. Dito masungad. Makaumay ka dito eh. Awan mo't klase tayo ita. Ita ka din? Wen, adak dito eh. Urayan ka iti Blue House, ha? O sige, agluganak iti taksi. Umayak kita. Pasensya kan. Nusan ka nga umay masukon. Amangan nga min, no adda makakita ka data, ha? Wen, maawata. O sige, umayak kon. Bye. Apay matartaranta ka. Papanam. Agkita kami Laglagan lang mo. kin Henry. Madi At taglaw imputan iti ti dua karayan. apagsalitaan. Amangan no maiyanod ka. Adala nga Ay ro na, dali friend. makaryo Pagsasaulaang dayta. Asin na. O sige, kapay mapano mamimiti sa ko? bali. Amuwet, mapipilitan naklaang anak ki relasyon kini Makaryo. Naibagta si Nang Mangkit kan. madi imang loko. Mailiw akon kan ka. Pada kami lang ang amang lukloko. Tadamot asawa na. Mapantay iti unag. Adda silid nga inabangak. Apag sinarakan ta. No adda oras tangag sinarak. Inta nga din. Ang mga noda makakita ka datan. Nagmayat ko na. No sana may lamlamang ti relasyon ta. Agungat tumot nga ni mami. Uray siya. Sigurado lakit di nga agungat-mat ni daddy. Numaamuan na ti relasyon ta. Di na kun ikan iti allowance. Ay, agpada ta marod ha. Isanas ka nga ilimod ta ti relasyon ta. Narigatan. No maputed ti allowance ta. Glenda, napanan ni Bianca. Apay nga awan, katrumabiin. Jack mo tamo, sir. Amangan no ada nang awis kang kuana. Naka-off pa iti cellphone na. Wan nga rod, sir. Jack mo't makontak. Amangan no, lobat laan. Mabalin na kasta. Napanan na ngay nga ta. Awan matchat na, no ayan na. Di ka nagdanag, sir. Adan ton day dyan ton bigat. Agsubli ak tulangan inton bigat. Sige, sir. Ibagak to kan kuana, nga agsubli kayo inton bigat. Wen, katagyaman na ka. Ala, inak nga rudan. Or-orayam ka din ni Henry? Abi akas laawan. Saan na si Mangpet? Di namat imbaga nga umyan itinapanan na. Inawagam ka din? Naka-off ti cellphone na. Saan ko ang makontak? Ay, awan pa nagtalog ko kay ni Henry. Saan ka nga agsaw iti kasta?
Awan pa'y napanagnagam, ama di nga aramid na. Awan pa'y ita. Ngam ka sano no maduktala maluklokon na ka. Jak pa'y kayat dagsaw. Taawan pa'y napanagnagak. Jak ngamin mamati nga ay ayaten ng ka ni Henry. Ininsultuen nak ka di, Lucia. Latingitak no day ti mariknam. Ngam obing unay ama idiligkan ka. Nalaos ti ragsak ko no addaak iti sidong mo, Henry. Ura siya. Numabalin, jak kahit ngagsina ta iti dayto asilid. Dito'y tansalaangan. Masiguradong kadiya saan nga gungot ni dadim? No dinak ikan ni daddy. Ken di nakamat ikan ni mami mo. Kasano ti biyag ta? Ay, dayta ti dakala parikot. Amok adi ka pa'y mabiyag. Nawan itad kanyak ni mami. Saan tapay mat amakabirok iti trabaho ta? Tadi tapay nagturpos. Ano san tapay nga ragtag sinarak dito ya? Imbag tolo nga makaturpos tawan. Agawid ta ka din. Una, masiguradok ang madanagan ni mami. No jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Sige, agsarak tantumanan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, indanon ni Willie ken ni Henry, tinangag na asaritaan da Brigida, apasiputan na ni Henry. Tapno saan na maduktalan ti relasyon da Henry ken Bianca. Saan da pailaan nga agkit-kita, iti kantin ti pagadalan. Iti sabali abangir, naibagamot ni Magda ken ni Macario, anauman iti kinababaero da itoy, kat mabalin na apapanawan, iti kumpanyada. Kabayatan na, inaramat mo't ni Henry iti inten ni Brigida a kwarta, a pinagabang iti siled, apagsinsin narakan da ken ni Bianca. Nagpamarang dagiti dua, adadakkel da ti awawagan da, iti daddy ken mami. Papagayam, denggan tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ano san tapay nga ragtag sinarak dito eh? Imbag tolo nga makaturpos ta, wen? Agawid ta ka din. Una, tama siguradok ang madanagan ni mami. No jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Amangan mat numaamon ni daddy. Basta awan klase ta. Umay ta dito eh. Daytoy asilid ti umok ti ayan ayat ta. Nagnapa ng aya. Imay idikalman nila kay Macario. Imbagam ka di ang nagsarak kami kini Henry. Saan? Basta, imbaga kadyakan mo no napanam. Imbaga nga amangan no ada nangawis kan ka. Agyaman haktaam mong ti imbagam. Numabalin, jak kaya takaluban ti mading aramid. Apay no sardangam ngaminan day tingar aramid ang Bianca. Anya ti sardengak? Ti makirelasyon kini Henry? Wano ni Macario? Agpili ka. Rumbang amay salaag ti karelasyon mo. No isinak ni Macario, saan ako na makaturpos? Ngam, jakmat kayat ni isina ni Henry. Gaputa ay ayata. Imbag man ta mairusok mo ti mangluko iti tao. Makunkonsensya ak pa yun. Anya ko matibasol mo, katsyak mat ti mga aramid iti dayta. Ay naglanda, utek laang tapno lumuaw da tao. Oh, ada ka matgayam, daddy. Nakarubwat akon amapan iji pagadalan. Ala, lumugan ka nga ruden, tamapantan. Nakalukat mo ti ruangan tilugan. Okay, Dad. Ay, gayam. Napanami di rabi eh. Sorry Adda nagawis ang kaklase. Pinilit dak na iminom. Gaputa sa anak anero. Diyak matang mo anak katurog ak iti sofa. Jak pa'y maawagan ti cellphone mo.
Lobat ngamin, Dad. Sorry ha. Please, di na ko makagura. Saan ton ang maulit? Promise. I love you, Dad. I love you, Bianca. Kat di na ko maisuksukat. Apay ko mga isukat ka, kat nagsingpot ka kanya. Jakton makasarak itikaskan ka kasingpot. Itid ko amin ang masapsapol mo. Basta di ka makirelasyon iti sabali. Ikarik, saan kanto nga isukat, Daddy? Apaya di ka imawag, no di ka makasangpat. Tapno jak nagururay. Nalubat nga ti cellphone ko. Sa mesa, nadadailan tilugan. Iso tinarimaan ko pa sakbay nga intuloy ko tinagbiyahe. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kabagyam nga agsakit? Nakagatang dan iti agas na. Sana naparikot. Agyaman dalaunay kan ka iti inted mo. Kaano ka kadimanan na mapanijay? Mabayag pa, love. Intunog gumatang damanan iti agas ti masakit Umayak tuman mat agpasyar iti ayan ti kabagyam? Ha? Una. Intanto mat agpasyar ijay lugaryo. Yam amunak kadagiti kabagyam. Di mo ka di madlaw akanayon nga awan ni Henry dito'y balay mo? Apay kadi akanayon mo asipsiputan ni Henry. Adda nakakita kenkwana nga dakadwa na a babae. Kinebin na kanupay. Amangan no umapala ang dagita amang idandanon kan ka iti palso adamag. Anya ko mati apalan da. Imbaga dalaang mati nakita da. Ibagadakan ka nga adda babae ni Henry nga uray awan mo. Ulitak nga ibagakan ka. Agridam ka kuma. Kaasi ka amang namnama anapudnukan ka ni Henry ngam saan matgayam. Lucia, awan pa'y nakitak amadi nga inaramid ni Henry. Saan mo kumaadadaulan tinasaya at apanaglangan mi? Saan ko adadaulan manang? Kaya't kalaang nga isakit. Agyamanak, ngamjak kasapulan ti panangisakit mo. Padpadak semet ni Henry. Pards, kanayon kayon samat nga agsinarak ka ni Bianca. Amangan numakadlaw ni Mamim. Kanayon ko akailim ni Bianca. Naragsakak. No iso ti kadwak. Taimbaga kon. Amangan no agsikog. Delikado ka. Saan ko mapay mat ngagsikog Tagad adal kami pailaan mat. Kasano kumaasaan nga agsikog, kat kanayon kayo mat ngagkita. No nilove mo abakit. Saan nga agsikog dayjay? Uray saanin Agbalin pa aparikot. Apay ko maparikot. Ti bagamkit di. Bakitin. Isuasaanan nga agsikog. Kita man agako dito banyo. Friend, kasano da ito yan? Positive mat ti resulta ti pregnancy test ko. Ay, daytan ni bagbagak. No makidan na ka, sigurado nga agsikog ka. Anya ita ti aramita. Anya pa ingay, iyanak mo Kasano? Agadalak ka di amasikog? Saan ka di akababain kat awan asawa? Ibain mo ti agsikog. Ngam saan mo nga ibain tinakidan na iti lalaki. Masapol nga ibagakin ni Makaryo amasikuga. Tapno ad-ado ti itad na nga allowance ko. Saan ka di ani Henry ti ama ti sikog mo? Wan, ngam sigurado asaan pa'y amang tad iti allowance ko. Tapadakmat nga estudyante. Kunam siguro asaan ko nga mga damanan sa bali a babae iti biyag mo. Anya ka di ti bagbagam. Awan ti babaek. Di na kun ulbudan pa'y. Agresign ka iti kompanyami. No dapay delikadesam. Awanan ka iti bain. Ne. Agresign. Ne. Apay. Imbagak idikan kan. Anauma akon iti kinababaerom. San ka di? Ngam nakirelasyon kalapta iti sa bali a babae. Anya itati kayat mo mapasamak. Nawayakan a pumanaw diti balay ko. Pati kotse ibatim. Kukwak dayjay. Magnaka-armwar. Saan kumamat, Magda? Di na kumamat pag-resignen. Kan saan mo kumamat nga ibabawi ti kotse? Namin anon ang nagpakpakaasya kadi na ko maisuksukat. Ngam insukat na klata. Isa pumanaw ka na.
na umaakon kan ka, di kan kayat amakita! Kasano da ito yun, Henry, honey? Positive matan ti resulta ti pregnancy test ko. Masikog ka. Kasanong ti panagadal mo? Dahil tangarod ti parikot ko. Kasano no dakkel ton ti tiyan ko. Alangan ama panak pailaang iti pagadalan. Kasano na maamuan ni daddy mamasikog ka? Bagak nga takin ni daddy, ama si Kuga. Saan nga tangagungat? Ang mga nupilitin na amang ikalaysakan ka. No ibaga na ngagkalaysata. O, dagkalaysata. Ibagam kin ni mamim, taagkalaysatan. Anya, ibaga ka ni mami nga kalaysata. Ne. Apay ang mariribukan kalaunay. Kaslamat narbakad suuran day tarupam. Nagalas. Masikog ni Bianca. Ah. Ibaga na din nga, ibaga ka no ka ni mami, tagkalaysa kami. Ah? Tiam muna ka di. Katpudno amamim, tiaw awagam iti mami. Di na mo, akalivin mo. Kat, anyang iti aramidam. Jack nga rotam mo. No nagatel ko ma. Jack mo, no anya ti kudkudak. Daitan ti bagbagak. Ita, kapilitan ngagpili ka. Ni Bianca, wano, dayjay abakat. Napatag ti panagadal ko. Kat ni Brihida ti back up iti amin. Ang napatagmot ni Bianca. Anyamat tan. Ikalaysanak ko man ni Henry. Tapno mairano dak iti kinabak nang dang. Masiguradong ka di abak ng da Henry? Adda ka di marigrigat adekotse. Sa bagay. Kasano nila kay Makaryo? Sapay galante. Itad na amin nakidawang. Ngam saan kung ay ayatan talakayon. Piman mo tala kay Makaryo. Mangnamnama iti awan. Pasensya laangan. Sana bale, tanaragsak mo't iti sidong ko. Maragsakan nga ta? No ibagam amasikog ka? Oh, apay adi ka matagtagari. Ada ka di pakariribukam? Nasakit ti ulok. Maringatan nak iti imparami ti professor ni. Iso ita ti pampanunutak. Kasta ka di? Henry, mabalin ka di nga agkalaysatan? Agkalaysa? Saan ka di may mayat? Inton makaturpusak? Kaya't mo asawan. Aguray tapay, itinasurok amay sang atawan. Mabiit lang nga orayan daytahan, love. O sige, agtalakakan ka, Henry, love. Pards, nakapili ka din. No asino ti pilyam kadag iti babae iti biyag mo. Tubing, wano ti bagat. Di nak man riribukin. Ah, At lang araw din nakaturturog amang pampanunot. ay, kunak man, no naganas ti maadaan iti dua ka relasyon. Una, no saan ang nagsikog ni Bianca? Ay, amangan no sa pulan na katidadi ni Bianca. Kat ibaga na nga ikalaysam ti anak na. Nagmayat ko ma, tapno maerano dak iti kinabak nang da. Agam awan mat aramatak amang ikalaysa iti anak na, no bilang. Ay, saan ka makaliklik no dumakkel ti dyan ni Bianca? Dakkel aparikot da iti parts. Jack amuno niya ti aramidak. Buyaam ti video nga inala, ti binilin ko. Adtoy, kita lang. Kita man. Ha, ni Henry, adda ka inagak na babae itirwangan ti maysa asiled. Kita ti sumaruno nga aramidan da. Imo nagda iti siled, sada inrikap. Padpadaksak ka din ni Henry, manang. Napatag ka kanyak. Iso adyak kaya't alukwan na kati asino man. Lucia, i-forward mo man kanyak dayta a video. Oh, agsarita kamin to kan ni Henry itinalapat. Ariglado, manang. I-forward ko kan ka. Nagsakit a panunutan. Nga isukat na kati ay ayatam. Ar-aramaten na kalaang ni Henry, manang. Nagturpos to dayjay. Masiguradok apanawan na ka. Luklukwan na ka di, Henry. Apay kung maalukwan ka.
Napatag ka iti biyag ko kunak manan. Napatagak ka di. Wano ti kwartak tinapatag. Ne, anya ka di tayo sasawa mo? Nagdamag ti kapsat ko. Kat si kakanutin ang bayad iti abang dayjay asilid. Apag sinsinarakan nyo iti babae. Palawaga ka, Laura. Saan ko nga ayatan ti babae? Si ka lang ti ayayatag. Ulbod! Ah, Nupod no nga ay ayatem ti may sa ataw. Saan mo alukuan? Inaramat naklaang, Henry. Isu apo manaw ka iti sangwag. Katjak kayaten amakita ti panagruprupam. Panaw! Hello, honey. mabalin ka din nga umay ka dito Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito ni ni daddy ti kayat ko asawan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggun daway, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limod a relasyon da Henry ken Bianca. Iti sabali a bangir, naduktalan mat ni Magda nga addaman ng babae ni Macario. Nasuron nga rod daytoy, kat pinagresign na iti kumpanyada. Sana pinagtalaw. Kabayatan na, mariribukan unay ni Henry. Idi imbaga ni Bianca ang masikugan daytoy. Idi mat naamuan ni Brigida ti kaadda ti babae ni Henry. Naasar, kat pinagtalaw na mat daytoy. Inawagan nga rod ni Henry ni Bianca. Papagayam, denggen tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Mananggun daway. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Hello, honey. Mabalin ka din umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito ni ni daddy ti kayat ko asawan. Diyak pa'y makapanaw dito eh. Di nakpalubusan ang pumanaw. Kastaya, agmay may sak namin dito'y. Sige, tarumaran ni daddy iti salan. Bye. Hello bro. Hello, bro. Nakapili ka din. No asino ka dagiti tuwa tinagasat. Kuwa bro. Problema. Pinapanaw nak ti bakit. Anya? Mangrabrabak ka kadi? Saan? Agpaiso ti bagbagak. Jack amo. No nangalaan na iti video nga impakita na kanyak. Anya video? Ti kaadami ka ni Bianca iti Blue House. Apay ngamin adi kay nagananad. At dalagit din ang sipot kada kayo. Ayan mo itan. Adak dito silid mo iti Blue House. Agmay may sak nga ro dito'y. Ay, awanin. Solo fight ka nga ro din ita. Outside di ko lang ba? Si kamit, mariribu ka nak lang nga ro din. Tilay bagbagam. Mayak, bro. Damagak man, no anya tinapasamak. Basta man nakapungtot anang ipakita iti video. Ha? Ay, kasano itan? Inay-ayong kumaa. Nagrason ka? Ay, sayang ti sugar, mamim. Sapay awan pulos kwarta kita. Anya nga ti pagbayad kunto no madanon ti panagbabayad iti abang. Mano ka di abulan ti binayadam dito'y asilid? Talo lang. Ingulpim nga inted, ti sugar, mamim. No ayabak ni Bianca dito eh. Anya nga iti ipakan ko. Uray awan makan. Numabsog kayo itinasam it nga ayat. Agawid ka man langan. Ah. Awan mo't lang ipakan ko kun ka dito eh. Di nakmo't pagpupulutan Ayun gayam. At dain nalak apulutan ta. Uminom taman.
Mayat ko man kalaysa kami kan ni Bianca. Tapno makunabak na nga mat. Adda ka di aramatam apagkalay sayo. Wan sapay mat gargaret mo, nga itugot mo. Idi pinagtalaw na ka ni Sugar Mamim. Dahita nga raw. Sapay dayta kalsun mo amatin tinag. Nawan barikas na. Ay, amanan. Dinak man soronan na eh. Unay ka. Sino ti kasuron mo? Di mo ibaga siya. An-andingayin ka lang arudan. Indong kwan. Panawan kamat. Ni, apay ngay. Agmay sak lang arudan. Panawan na pala ang mat. Sige man langan. Agtalawak. Isuti ko nam. Wala. Mabana kon. Di mo ka di tinamag, no apay nga awan jay lugan nila kay Makaryo? Nagtaksi si Mangpat. Ita, nagtaksi manan apim manaw. Di naman ko, ngam ko na nga adda ka no shop. Adda ka no pinasukatan na. Imbagam ka di amasikog ka? Saan? Tanadlaw ko nga alo si Isen. Balikid a balikid. Saan a makaturog? Apay ka no? Di mo dinamag? Parikot ka no iti kumpanyada. Nadlaw ko a mariribukan unay. Awan pa inted na akwarta kita. Anya nga tati parikot na. Nabangkrap nga ta? Di namat nga rod iba ka. Di pa'y makapangan. No saan ang makapangan, kan saan ang makaturog? Kaawatan nga rod, anadagsan day ta aparikot. Ladingitak no naikan ka iti pakalidayam, manang. Awan basol mo, ading ko. Inaramid mo laang tirumbang. Maladingitan laang. Taadon apabor ti inted ko kankwana. Ngamlino ko nakpay laang. Adayo nga ubing ngam iti sika. Iso nga imposible adi nakalukuan. Ado matten tinakita nga uray mano atawan ti agwat da. Kat napudnulat ta ti lalaki. Adda dagiti mananggon daway. Adda mat dagiti napudno. Manmano tinasingpet kan addaan iti nasaya at panagpuspuso. No may papan iti kastabanag. Naggasat ti makatumpong iti kasta aklase ti lalaki. Ay, iso ano agayat ka manen. May mayat jay saan anataer. Tapno saan ang makasapol iti sabali. Amok nga agayam kayo ka ni Henry. Saan ka di? Wan ma'am. Apay ka di? Amom ka di no ayan na ita? Saan ka di ada kayo ti agkabalay, madam? No di mo amo. Adda saan ko nga mo? Saan ko matakabalay, ma'am? Saan kon akabalay dayjay amanong gundaway? Ila ko kon ti kotse nga impausar ko kankwana. Ay, sayang ti kotse, ma'am. Numabalin la ko ma. Itid mo langan kanyak. Saan asinsinan kotse ti pagsarsaritaan ta? Ay, Tapno basta maipadawat latan. ko ma'am. Raba ko lang mata. Ang nagbaliw ti panunot mo. Akit? Awan dakas na. Igatangan kan tulaangan iti sinan kotse. Dita ka man laangan. Nahin, day tabakat. Hello, bro! Anya man ang tirapak mo. Tanangam, nagitibagbagam ta problemado ka. Ako bro. Ila ko kanon ni Sugar Mamim ti kutsem. Anya? Sayang pa ti kotse. Saan mo nakutsi ita, bro? Awang gayam. Saan ka di nakakutsi? Ti kanayon amang itulod ka ni Bianca ija pagadalan? Uwan man. Ang kotse ti daddy na. Ay, naggasat kan no maasawam ni Bianca. Parikot ko nga hudno kasanok nga ikalay sa. Ay, kat ibagam kan kuha na Agkalay sa kayon. Uray, tamasikugan. Nasayata na ka umay ka, Bianca. Mailiw ka unay kan ka. Pimanaw ni Daddy, iso anak ka umaya. Addan sa parikot na, iso anjak nakadawat iti kwarta. Uray siya nga ron. Jack matan makadawat iti kwarta ka ni Mami.
Tada di mi nagkinawatan. Kasta ka di? Kat, kasano ka nga ro dito Blue House? Mariribu ka na nga rod. Jack amo ti aramidak. Inka dumawat iti dispenser kini mamim. Tapno makadawat ka iti allowance mo. Sabali ni mami ang makapungtot. Di na kaya ti dagulit. Adda kagura na. Api nga tadi nakinikan ni Makaryo iti kwarta. Awanan kwarta. Panagbabayad man na iti tuition. Dandani man nga minan ti eksamen tayo. Aywan gayam. Sana bali. Dumawat aktokin ni Makaryo iti pagbayad ko inton sumangpat. Siyak, husto lang ang pagbayad ko ti impaw itda na ng akwarta. Imbagan ka tadda impaw itda. Ngam siya, awan. Kasano no di nakaikan ni Makaryo. Di saan kan ang maka-eksamen. Tapno na yunan natitad na. Ibagak ama si Kuga. Nga madi nga ibagam aputot na, ti di namot putot. Ay na friend, makaamuditan. Ikan naklakit di iti kwarta. Oh, hello bro. Apa nakawag ka? Agpautang ka man iti kwartam. Dandan ni eksamin mi. Ngam Jack pa'y nakabayad. Ha? Saan ka maka-examine no di kagbayad? Kasta nga rod. Sayang da ito yung semestre nung Jack maka-eksamin. Sa anak pa'y mo't nagsweldo, bro. Mabit lang Tainak mang balik ka ni love mo. Darasa mo rod. Di mo ibagbaga asyak tagka sa pulan Ibagakit di nga agpakpakaasi ka. At di na kaikan, loko. Ingkakit din. Bunan. Pagulbudin nakmanan. Ada ka din na alam ka ni Bakat Brehida, bro? Sikat yag kasapulan. Siyak ti mutang. Ay, siyak pa'y ti may ditoy. Ay, naggasat kakit din. Iyag mo nga rodan tayo nakagbayadan. Malada ba kaun? Aday ta. Ala, mapanak nga rodan. Di ka pa'y nagyaman. Ay, unay kan. Agyaman ako na inton maminsan. Ala, ingkan iti trabaho. Addan tula kayat mo. Di ka kasasao. Ay, no, di nakasao. Di si kang arti bayad iti inutang mo. Anya? Ay, unay kan. O anya, saan ka kadipay ang nakadawat iti pagmatrikula? Urayak asumangpat. Deadline to no bigat ti panagbabayad ta eksaminan. Kasano no di ka pa'y makabayad? Di pa'y lakad sumangpat day di alakay. Amo na pa nagbabayad iti tuition. Ngam ko naman ta problemado. Di na kadipay imbaga ti problema na kan ka? Ay na, awan bibiyang ko iti parikot na. Basta ikan na kuma iti pagbayad ko iti pagadalan. Ay, nalabos ka mat, Bianca. Masurunak nga rod. Tadinak pa'y lakit ikan iti pagbayad ko. Daddy, imbag ta si mangput kan. Di pagbayad ko ngay. Examin min inton bigat. Diyak maka-exam no sa anak ang makabayad. Beta nga ro, tinakaladawak asim mangpet. Napanak nang irwar iti pagbayat mo. Agyaman ako na ikan ka, Dad. I love you. I love you too, Bianca. Aramidek ti amin, tapno dinak isukat. Pulos asaan ka nga isukat. Uray anya ti mapaspasama. Awan ti mamagsina kadata. Dayta kat ti kayat ko kan ka. Nalailo, kan managayat. Agad-adal ka di pa'y, ti mananggundaway agayam mo. Asino ka di tidakda ka matem, ma'am? Anya pa'y ngay, no di ni Henry. Kunanan sa anakaban ni iti nataba alamos. Kasano ang makabaniit, kat di na pa'y amo ti agkalap. Saan ka makawawat? Ay, kurang ti panunot mo. Imbagam ang nataba alamas. Apay, lamos nga rod ni manang mo, tapno mabaniitan? Ay, talaga adi ka makaawawat. O sige, panawan ka man laangan ditoy. Among Daddy. Agbalin kan apudpud no a Daddy. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Iti pudpud no adadi. Masikuga kun. Anya? Kasano ko maamasikog kakatlo pasak? Balang kantis! Ala, isublim ti intad ko apang tuition mo.
Kat pumanaw kayo matan dito apartment. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adinggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Masikuga kon, Daddy. Anya? Kasano kuma masikog ka kat lupasak? Balang kantis! Nagpuskol ti rupam ang mangibaga masikog ka. Ala, isublim kanyak ti inted ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo matan dito apartment ko. Anya, lupas ka? Wen, kaawatan asan lang asisyak ti lalaki iti biyang mo. Itamat lang. Pumanaw kayon dito apartment. Anya, pumanaw kami. Wen, insinanak ni bakat ko gapukan ka. Just kikit de. Rinukar ka, babae. Mabalin ka di nga inton pigat kami na pumanaw. Tawan pa'y pagturungan mi, sir. May sakamat. Konsentidora ka gayam. Apay a pinalubusam nga inabalbalay naktigayam mo. Saan ko mat nga mo, sir? Anya saan nga mo? Imposible da ita. Apay adi mo imbaga kanyak ti mading aramid na. Isong ita, pumanaw kayon. Sorry, sir. Awan basol ko iti napasamak. Basol mo kanyak, ti di mo pa nangibaga iti mading aramid na. Kinonsentem. Inuray ko ngamin nga iso ti mangibaga kada kayo, sir. Agpada kayo ama ng gundaway. Ala, agimpaki kayon, tapumanaw kayon. Uwan, sir. Mapantabiit ijay ayan ni Henry. Adda ijay Blue House. Makidagusak pa itarabi Ngaminton bigat, agbiro kakton iti sabali apagabangak. Agsina ta ka din iti pagyanan. Alangan mo't amakisiledak iti siledyo ka ni Henry. Ni Henry tinagbayad iti abang ti siled. Imbaglakit din tada ni Henry apagkamangan ta itaarabi. Dahito iti bunga ti madi nga inaramid mo. Nairaman pa yan na nakabasol. Anya kumati ipanakal da di alakay. Di uray agsina kami, tadamot ni Henry. Apay nga ti gargaretyo. Apay adi mo inyawag. Awan nga min load ko. Ay, makiturog pa'y basi tigayam ko itaarabi Tawan pagkamangan na. Hindi kay mauawatan. Apay arabrabi kay nga imay. Ada pa'y gargaretyo. Pinagtalaw da kami. Sino tinang patalaw kada kayo? Ti amam? Saan ko nga amadayjay? Pinagtalaw na kami ti akin ko kwa iti apartment apaggiganan mi. Kunak man no at balayo dito syudad. Awan, aggigan kami iti maysa nga apartment. Wow, balang kantis mat gayam dayjay abayang ka. Baga nakit din ang masikog, kat may saak alupas. Oh, just kaya babae. Oh. Tinasayat. Agsubli akan ni Magda. Dumawat ak iti pamakawan na. Barang maawat nakpay. Oh, anyamatan. Kaslaki din insukat ko iti tanso. Tibalitok nga ikutak. Magda, umayak man. Ada ko maimportante abad saritaan ta. Pangasim. Magda, agsarita ta kuma. Anya pa'y launtin mayam dito'y.
Ingkay jayan ti babaem. Awan ti babae ka. Pinagtalaw ko na. Pinagtalaw? Ha! Indun kwan, addan tumanan sa bali. Pakawanan na ko, ma. Saan na maulit? Ag hunger strike kak dito'y ruangan ti balay. Aging ka mapakawanak. Di ka gar-aramid iti saan nga umno dita, Makaryo. Magda, pangasim. Lukatam ko matiruangan. Tapno makitam, anak ka pa rin tumangak nito'y ruangan. Pangasim, pakawanan na ko, ma. Panawan kayo pa'y tay nakagbirok iti abanga kasilid. May ikawa no agsina ta iti silid. Kapilitan nga agsina ta, taddamat kadwam asabali. Kasano ngay itan? Diyak maka-examen, tadyak mat nakabayan. Sayang nga talaga. Sa bali mo't ngamin kinaramid mo. Sa bagay, ado pa'y tigundaw ay. Tapno maituloy ko ti panagadal ko. Wan mat kit di Ngam no aganak kanton, asino ti agawir iti anak mo no agadal ka? Adda ka pa'y di tarwangan. Kunak no pimanaw kan. Pakawanan na ko, ma, Magda. Si Papa rin tumangak. Tapno mapakawanak. Tumakder ka dita. Saan na saya at akitaan anak ka pa rin tumang kakit din di tarwangan. Pangasim ko, ma, Magda. Ikareka. Isardang konti madi nga aramit ko. Si kapay lang ti asawa ka. Ti numero 1 iti biyag ko. Tumakder ka dita, kunak. Di kag pa rin tumang dita. Diyak tumakder. Aging ka mapakawanak. Ulitak. Ag hunger strike kak dito'y ruangan ti balay mo. Tapno lang mapakawanak. Tumakder ka nga ruditan. Mapakawanak ka din, Magda. Anya pa'y ngay. Alangan mo't nga hunger strike ka di tarwangan ti balay ko. Oh, ay na. Agyaman naklaunay, Magda. Ikareka. Idya kung ti babae. Si kalangan ti babae iti biyag ko. Awan matiluto ka kanintang. Mabisinak pa'y kit din. Ala, dito'y kapailangan nga, Roda. Inak man mangiremedyo. Pangiremedyo ngay. Inka kadikin ni mamim. Saan ko amami, Dayjay? Anya di kayat mo asawan. Pakawanan nak. Ang sugar mamik ni Brihida. In sakripisyo ti kinabak nang na. Gapo iti panagayat ko kan ka. Anya. Amom ka di a sugar dadik mat ni Makaryo. Tikun kunak a dadik. Anya? Agpada ta iti kasasad. Ala, andapay papanak. Agsarita tanto. Ay, anak ti salbag. Kunak nubak nang. Saan mat? Tadamat gayam sugar mami na. Kaawatan nga, pada kami amarigriga. Nene. Ay unay kan, bro. Apay akas tatilangam. Kunak no swerte ak anak relasyon ko ni Bianca. Ha? Ang malas mo't gayam. Nene. Apay ko maamalas. Saan ka di anaragsak ako nam? Ha? Iso ti pagsanggiram, tabak nang. Ti amok akit iso ti pagsanggirak. Ah. Isumot gayam ti agsanggir kanyak. Nene. Kasano day ta? Saan ka amaawatan? Sana bak nang ni Bianca. Agpada kami gayam. Anya? Peke, ti kayat mo asawan? Agpada kayo nga rod, peke. Wen, ala, agpautang ka man iti kwartam. Mhm. Awan mo't iluto mi akanin min. Ay, inka umutang ka ni love mo, abakit. Mangtad kakit din. Kasano nga makautang ak ngay. Kat kaguranak dayja, bakit? At dahi tati may sa kilo abagas. Kung basitan natin. Dahi talati na diskitar ko. Kasano no maibos da ito eh. Ay, nagrigat matgayam. Inak padasing tagbirok iti trabaho. Anya ngay a trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Uwan nga rad. Ang padasak lata. Inak man kit di ag-apply akas waiter. No adda bakante. Inka padasan Ngam kinsenas kan katapusan ti sweldo. Nagbayag. Maburido ako. Awampay mo't iso amin ta.
Kumusta? Adda ka din trabaho? Kinuntak samot amin ni Brigida ti restaurant. Awan mo't bakante. Kasano nga ro ditan? Ay, yak lang aro din naka-examen. Agbising tapay. Ada ka no nakita ni Willie a bakante a construction site. Ti problema, awan padas ko iti construction. Imbaga, no kayat da ka nga awatan. Kat ko namat nga awan padas mo. Para bunagan na iti simento. Kabailam ti agbunag iti semento. Ikarigatak. Imbag di makadomingo. Ta iti daadagos ti tangdan mi. Saan akin sinas kan katapusan. May mayat nga rod no kasta. Taniinak pa'y umutang kiniglenda iti usaranta. Apay nga ado ti umawawag kan kamanang. Napan ka no nag-apply ni Henry akas waiter kadakwada. Saan nga amo ni Henry agagayam kan kabagyak dagiti napanan na? Agbisin ti loko, iso nga agbiro kan iti trabaho na. Awan ti mabalin ko, no di da kayat nga alaan akas waiter. Ammo da ngamin, asaan ang mapagtalkan. Marik na itahan ti rikat. Taawanan iti sitong mo. Sayang ti impaay ko kan kuwana a panagayat. Uray no sinupapakan na kumamot. Anya nga rod nga awan ti mabalin. Iso alipatan mon. Iso nga ipaay ko langan kada kayo akapamilyak ti amin ko. Imbag kayo pa'y tadidaklukwan. Katnam na maamat nga agserbi kami kan ka. Kaspod no akapamilyam. Agyamanak, ading ko. Nagretera kayo ka din? Ape, anasapang ka asimang pa. Dagiti kakadwak ti agbungbunag. Sagdudwamot ngamin asupot ti simento ti awitin. Kabailam ka di matidwa? Pinadas ko nga rod. Pinagtunda ti dua supot iti abaga kat nakusbuak. Natinag ti simento. Kat, anya tinapasama? Siyempre, nabutbutanan at isupot ti simento. Nakita ti porman may. Kat nakaungat ngayon masidag. Anya nga iti ko na. Inyawat na ti dugasot. Kat agawid ka nun. Tadida ka sa pulan ti nakapsot. Kaya't mo asawan. Awan trabaho mo. Awanin ah. Bro, saan ka dingad dan trabaho? Kinikat na konti porman. Tanatinag ko ti simento. Anya? Kabaalam ti agbabae iti mano? Di mo kinaya ti simintaw. Ay, marigatan kami. Tawan trabaho ko. Agawid kayo lang ni Jay lugar tayo. Unsa, ibagak day ta ka ni Bianca. Imbag ijay. Tawan ti abangam apagyanan. Una, tadida ka alaan dagiti restaurant. Tagagayim kan kabagyan kanu ida ni love mo. Ha? Dahil ta tinanggag ko asaritaan da. No kasta, binagaan na amin dagiti restaurant apag-applyak ko ma. Kas na unay arigat ta dito'y syudad. Agawid tan sa laangan iti lugar ang nagapunta. Una, agkailyan tagayam. Ang agdumalang ti baryo ta. Dayto'y siguron ti dusa ta aman ng gundaway. Agpadataan ang gundaway. Ken datamo ti pinagtipon ti gasat. Wan, tapno siguro agnakam ta adwa. Into nagpasngay ka. Ken into makaawat ti anak ta. Ibagatan to, adakas ti manggundaway iti pada a tao. Mangnamnama ka, Henry. Diyak kayat amapadasan ti anak ta ti mapadpadasan ta. Diyak kayat atuladan na ta. Tamadi ti manggundaway. Baliwan ta ti mangrugi. Ket aggagat ta. Para itinaranyag ang masakbayan ti agbalin a pamilyata. Ditan papagayam, tinagdibusan, ti serye tayo itaalawas a napaulwan, mananggundaway. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.